Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mildred at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nang namnamaak iti panagsublikan niyak ti boyfriend ko, ngem napaayak. Iti dayta napasamak, kaslaawanen mama ay tibiyag kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mildred dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Arnold, kailiw kan. Mildred. Kuha. Wanya, di na ka di kailiw. Kasano nga amom nga itati sa sangpet ko? Nasaukan nak ti kasinsin mo. Isong aday ta. Diyak impagpakaamukan ka. Kam ginuray kan dito'y airport. O anya, intan. Addan Taiwan nga inarkilag. Agur-ura yan. Pasensya kan Mildred. Ngem, adda sa bali amang sukon kanyak. Sige, ditakan. Arnold, mabitlaang. Agsarita tapay. Oh, aditi danom, uminom ka. Ay, una yan. Di mo latakuman sinukon ijay airport. Sayang pa iti panangarkilak ijay van. Kapilita na binayadak lata. Katuan ata inarkilam nga rod. Pinakpakan ko pa ijay driver. Natural. Narigat mat amangan ka. Asaan mo apakanan ti driver mo? Tagayam. Adda sa bali anang sukon ka ni Arnold. Kaayan-ayat na lakit di. Wan ka no. Kaayan-ayat na day jay abroad. Imo na anagawid tay babae. 5 atawan mi nga gayan-ayat. Ngam kastoy mati naramid na. Ay na, saan kan amas daaw? Gaputa di na kamot aw-awagan. Kan may sa bali tinagan na iti Facebook. Oray kasta. Nang namnama aklat ta. Imbagakan ka idi, adi kan mang namnamakan kwa na. Ta sigurado nga adan sa bali a girlfriend na. Beya. Ala guston, di kan sangit akas na. Bayamon, nalabit asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Beya. Maki-boyfriend kan iti sa bali, ta insukat na kan ni boyfriend mo. Hello, Arnold. Agsarita ta kumapay. Kaya't ka makita. Imbagak matan kan kay J Airport nga awantan. Napayagan. Please. Iti maudi lang nga nagundaway. Sa dino? Agkita ta iti sentro. Iti may saan nalatak a restaurant. I-text ko kan anya restaurant. Kaano? Itamat laang. Gaputa day off ko. Sige. Iti oras ti 3:00. Sige, patgan ka. Bye, Arnold. Sigurado ka iti dayta nga aramidam? Wan beya. Iso ako yung ganak. Sige. Iti daytoy agad daway. Kaya't ko atong paan ni Arnold. Derderak ti rupa na iti tungpa. Nasayat matay ka, Arnold. O anya, kumusta? Anya ka dito ibagam kanyak, Mildred. Manu atawan nga agayan ayat ta. Gam idi nag-abroad ka?
Naglakanak nga insukat iti sabali. Mildred, Iso nga ita. Daytoy mata! Mildred! Nasakit ka di, Arnold? Nasaksakit pa iti inaramid mo kanyak. O anya, agawid tan. Aglugan tan dita nakapila ajib. Saan pa'y? Kayat ko ti agatang iti kawas ko. Dagitay kawas ang nginginaan. Ipakita ka ni Arnold. Akabaulak ti agbiag. Nga uray in breaknak. Husto ka. Nasayaat no kasta. Ngam huston ti panagibalas mo. Pay, Di mon gamdan ti makisinarak manan kin ni Arnold. Katong paam manan. Wano di ka kumaagpanunot iti madi kontra kan kwa na. ta saan ka di akasta ti maiparbang? Saan ang maiparbang? No di na kan kayat ti lalaki. Di ba'y amon? Ala, agawid takit din. Intakit aglaba. Tada trabaho ta inton biga. Oh, at iti Diyos mo. Agyamanak. Amo, Mildred. Kasladyak pa'y lapat yan ti inaramid mo. Anakisinarak ka laang kini Arnold, tapno tong paam. Saan anakatimak jay tao? Kurang pa'y dayjay para kan kuana. Kalpasan at tinungpam iti namindwa. Rimwartan iti restaurant. Saan anakatagari ni Arnold? Kas jay ti maiparbang iti kas kan kuana. Pulos asaan anakapagsao. Tadi mo inikan iti gundaway na anagsaw. Impapas ko lang ti sakit tinakam ko. Kat itata nakabales kan, lipatam mat siguron. Sapay ko matakas na. Ngamin, uray kas jay ti inaramid ko kan kuana. Ay ayataklat tamat. Ha? Wen beya, kat kasladyak kabailan ang mapukaw ko ni Arnold. O anya, Dario, sumurot ka kada kami? Agdisko tayo inton rabi eh. Disco? Wan, apay, di ka kadipay nakastrak iti diskuan? Talaga saan? No kasta, sumurot kan kada kami. Iti kasta, mapadas mo mata. Sige. No mano ti gastos, paggugudwaan tayo. Okay? Sige. Awan parikot iti dayta. Oh, sige! Uminom tayo! Enjoy! Hoy, Mildred, naglaka ka na barta. Kita man, di mon samot ng kabailan. Kabalak, May! Hoy! Uminom ka! Hoy! Di ka aglaaw na. Mildred, nabartag ka na. Tinasaya Rumor tayo dito. Anya? Rumor tayo? Abay, guys. Uminom tayo ba Nabartakan, Mildred. Saan pa? Sige, Bea. Asibayin tan ni Mildred. Tarumor tayo dito idiskuan. Hoy, Mildred, agriin kan. Maladaw tan iti trabaho. Nagsakit ulo. Ingkakit agdigusan. Sa anak pa lang nga sumrag. Anya? Sigalatan ti sumrag. Matulog ak pa lang. Ngam ado tinaskan nga iring pas tayo ang trabaho. Basta tiyak kayat ti sumrag. Sumrag ka, no kayat mo. No kasta, ag gusto ka kin ni Mildred, Dario? Wan, Bea. Ngam amok adinak kayat. Isu adya kon imbagbaga tiriknak. Kasano, adda nga min sigod a boyfriend na. Ngam insukat ti boyfriend na iti sabali. Kasta gayam. Kirigat na,
Saan lata malipatan ni Mildred? Gaputa inayat na iti husto. Ngam padasam asarungkaran ni Mildred. Anya ti amom ngay, no maibaw ingkan ka ti matang na. Uwan man nga agpaiso, Bea. Sarong karak inton rabi. Aday na. Nakasaganan ti pagsangwan nyo. Inton madamdama. Addan day jay. Takas tati ko na kanyak itay aldaw. Ni Dario? Sarungkaran na? Uwan. Awan dakas na. Amo Mildred. No siyak laeng ti magustuhan na. Saan akon nga agpang nga duapay. Song bata kon adagos. Ngamin, nasingput ken responsable. Di pa'y lang arod si kati umay na sarungkaran. Nagsaya at kat kuman. Angam si kamot nga rod ti kayat na. At daytan. Isulakit di daytan. Mabiit laang tayo nakilukat ti ridaw. Sa anak nga agpilit, Mildred, no di nakayat. Ngambay am kumalatta, ang makisiningida kada kayo kan ni Bea. Saan ka kumagumurgura kanyak? Di ka agdanag. Di ka kagura. No kayat mo. Uminom ta. Innak gumatang iti arak. Agsango ta. Ha? Wen. Among ka di, Dario? Kastoy ti kayat ko. Nung amin nabarta ka kon, makaturog akon. Gapo iti dayta. Makalipat ta. Saan ama iparbang dayta, Mildred? Madadaal lang ti salunat mo. Nukit kitaan na. Kasla naragsaka. Saan ka di? Ngamamom ka di. Nagsakit. Ti kaunggak. Gapuday ta iti boyfriend mo. Ngam kanayon mo kumaapanunutan. Adumtang latta ti pan nakapasakit. Iti makunang ayat. Ha? Katirumbang nga aramidam. Ti mga klon iti kinapudno. Asaan na kan ngay ayatan ti boyfriend mo. Tatalaga akas ta. Kat nalabit. Saan nga iso ti parakan ka. Anya? Mildred, dumtang tulat ta ti lalaki, ama ikarikan ka. At tuyan ti abang mi, nana. Nasaya at unay. Ay, aguray ka man, Mildred. Kaslaki mutong ka. Ha? Anya tinapasamakan ka? Nagsakit ka? Saan, nana? Wanaw, nalabsik ka. Wen nga rod, nana. Okay akon. Kasta at talaga balasang ko. Ngam di mo baybay antibagim, ah? Tasaan mo abagay ti kumutong? May mayat matlaang tay medyo nalukmag ka, Mildred. Kumusta ka matan, Mildred? Nabayag asaan ka nagaw-awe di balay. Isu asin na rungkaran ka. Nang yega kiti protas kan datang. Agyaman na, tatang. Nagsakit ka kaday. Kimutong ka mait. Wan, tatang. Naimbaga kon. Ay natata, insukat nga min ti boyfriend na, iso akimutong. Bea. Ha? Kasta? Ha? Ay, kunang lagi ide, no anya sakit, anak ko. Dumteng to, ti talaga aparaken ka. Makasapul kan to, iti mas nasaysaya at ngam ti boyfriend mo, anang isukat ken ka. Wen tata, kastamot ti kunaken ko na. Ala, balasang ko. Sika kumanti makaamokin ni Mildred, ha? Wen tata, di kayagdanag. Mildred, anak ko. Sumarungkar kayon to ije balay. Kaya't nakamat ang makita ni nanang mo. Wan, tatang.
Bea, kita ang timasabat na. Ha? Ni Arnold? Ada kadwa na a babae? Oh, Mildred, kumusta? Yam amok ti asawak ni Jenny. Hello? 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 Sige inkamin. Mildred, nagpintas di asawa na. Adayo na pimpintas ng musika. Isumat lagayam ngayon sukat na ka. Ta nagpintas tinang isukatan na kan ka. Uy-uyawan na ka di, Bea. Saan, friend? Yung ibagbagaklat agpaiso. Adayo na pimpintas tinang isukatan ni Arnold kan ka. Nasa Iraq itinakunan ni Bea ngam inaklon kulatan. Gapo tapudno anapimpintas ti babae anang isukatan ni Arnold kanyak. Ket ita, ininot analipatak ni Arnold. Ngam jak kayaten ti makiayan ayat pay. Tuy pagayam mo, Mildred. Mildred pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Tunggal maysa, adda na ikari aparaken kuana. Saan ada kayo tinaikari kini Arnold? Ket masarakam to, ti talaga aparaken ka. Ken laglagi pamet, saan nga importante ti kinapintas, no diket ti kaunggan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mildred at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.